kita kali ini dapat kiriman lagi dari Rawabening. Di sini ada 12 pieces ya. Kita mau lelang harganya ya, kita goyang habis. Nah, seperti ini. Nah, ini dia bosku nih, baru nyampe nih barangnya nih. Seperti ini nih bosku nih ya. Yang ini udah kelihatan nih juangnya nih. Ini kecil-kecil pedes nih bos ya. Kecil-kecil pedes nih bosku nih. Mantep banget dah pokoknya lihat nih. Bersih dia, kecil-kecil juga ya. Ini dimnya kurang lebih 15-an nih bosku ya. Dimnya 15-an ya. Enak banget nih bosku nih. Lihat. Pedas nih bosku nih, udah enak banget nih bosku nih. Untuk senterannya sendiri coba kita lihat ya bosku. Nih, dari senterannya aja sendiri udah kelihatan nih bosku nih. Udah mantep banget nih, kecil-kecil nih. Oke, untuk harganya sendiri ini kita kasih untuk harganya sendiri yang barisan di sini kita ambil rata-ratanya aja ya bosku ya. Kita ambil rata-ratanya ini aja nih. Nah, ini untuk yang dua ini size-nya ini size 20, yang ini size 18. Kalau yang ini kita kasih harga di angka 300-an. Nah, untuk yang kecil-kecil ini udah kristal semua nih bosku ya. Udah kristal semua, udah semi giwang nih kelihatan nih udah. Kita kasih harga 200.000 aja lah udah. Dia kecil tapi berkualitas ini bosku ya. Kecil berkualitas. Kita ambil satu contohnya buat kita senter ya. Nih bosku ya. Senterannya udah mantep nih bosku. Tembus semua nih bosku nih. Nih. Ini yang udah semi giwang nih. Nih. Kita kasih harga murah aja nih bosku ya nih. Kita kasih harga 200.000 per pieces-nya ya bosku ya. Murah bosku ya. Ini sudah berkualitas nih bosku nih. Nih. Bahannya bukan kaleng-kaleng nih bosku nih. Seger banget nih. Asli nih bosku, kecil-kecil gigit nih bosku nih. Pedes nih bosku nih. Murah meriah
aja nih bosku. Ini ukuran yang rata-ratanya nih. Ini yang paling kecil nih, DIM 12. Ini bosku, lihat aja sendiri nih bosku ya barangnya nih bosku nih. Nih 200.000 tuh udah sangat murah nih bosku. Udah semi giwang nih. Ini deh kelihatan nih udah semi giwang nih bosku nih. Mantap banget nih bosku nih. Untuk yang seneng dengan size kantoran ya nih, pas banget nih. Nih lihat aja sendiri nih bosku nih. Kelihatan kan nih. Nah, ada semi giwangnya nih. Insya Allah nggak rugi nih bosku nih, murah meriah aja nih bosku ya, jual cepet aja nih bosku nih. Udah enak banget nih bosku nih. Saya pastikan murah bosku ya, sangat-sangat murah bosku. Nah kita lihat yang dua ini ya bosku ya. Nih ini yang total nih bosku nih. Ini yang serat totalnya nih. Ini seperti ini bosku nih. Untuk senternya seperti ini ya nih. Ini. Nah, senternya seperti ini ya. Untuk yang besar ini kita kasih harga di angka 300.000 aja lah. Murah meriah aja bosku ya, kita jual cepet nih. Siapa cepet ya dapet. Coba kita lihat lagi nih. Udah enak banget nih bosku nih. Siapa cepet dia dapet nih bosku nih. Barangnya bukan kaleng-kaleng nih bosku nih. Oke bosku ya, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.